Okay, Susma là. Vijayasagar, Binas, Benares. Chetan là, Sangeeta là, Rosni là, Shialin là, Lanchinba là, Prince là, Atay di, Vijayalakshmi là, Kaino di laktro, Achauba di laktro ngasi, Achauba ngarang yaukde, Zakir di, adagi Wahidur, Langnaro. Kaino atay di kai chana mi tangkhai am lakte ngasi di. Dame bila, tu mi mapan katang ni tangkhai am lakte. Neeraj là, Zakir là, Devna là, Wahidur di, Wahidur, Larissa ju laktre. Noi nong tang lep kan ka im khangau roi ko sim de haye. Me sidi am danger roi subject ne ko noi nong tang yau dab da ka im khangau roi. Aduna yau buna phai. Dudi GPS ma. Atay di keno mi am lang adi da. Boinau ju laktre. Neeraj ju laktre ma lenga sidi Neeraj. Neeraj ju lakte ngasi di am lang adi. Yare, che. Adu khoi ta hawra ji. Laktre ngai da. Question number 22 ta se. Noi la de hanya ro ko. Lak pa yaw de hanya ro. Ai ti sam do na ab ma thang san di to bai ko. Chapter loi do re. Question number 22. Left side ke right side ta halo abni. Left side ta le je quad x, quad 2x minus quad 2x, quad 3x minus quad 3x, quad x. Yare ko. Okay, adudi sidi kai to bai. Yang akhui angle manabdo on je se quad x thamo se. Quad x, quad 2x minus siragi nang quad 3x common waramani. Siraju quad 3x aura. Siraju quad 3x laura. Nang common lo yare ko. Do itar di minus quad 3x common lo tar di kana thang aura ba. Quad 2x
अनौब लाप यादी प्रेजेंट है को cot x यारे को अदुने एंगल जे मनुंग ले एंगल जे ax कुंबा 2x उबो गातनी ले जे सी के तंग 3x नि ले जे अदु इतादि अखोय सिजु 3x वइदनबा x नत्रगा 2x वइनबा कमाय सादोकने सी cot 3x है जे कई के समान के कांदा cot x plus 2x समान है यारे को अदु इतादि cot 3x sorry cot 2x cot 2x minus cot oh sorry सी plus हो गया तुमने को plus cot x आइदी सिरजु माइनस माइनस लमने माइनस से कम लौथोक्रमने अदु इतादि प्लस ngata nga hawrina asidi cot x cot 2x minus si formula yang ase cot a plus b की formula दे नहीं खंग रहे cot a plus b की formula दी क्या बा cot a cot b minus 1 by cot a plus cot b अरे को अचौब यावब्रो नो अनौब खरा लाक माले को अनौब लादि कमेंट बिरो को प्रेजेंट मी हाई नहीं मैम जे गुड मॉर्निंग बॉय के प्रेजेंट बॉय नो लाइ दु करा लाइ नो येंगे तो इने अदु तारसी cot x plus 2x अदु तारसी से cot x cot 2x minus 1 by cot x plus cot 2x यारे को अदु इतारदी into सरदी cot 2x रहला plus cot x wahidur lakta bro wahidur inga si wari im sage torga si makha gijiga mathak ji mana ko gakthana yare ko adu itadi hojik leije cot x cot 2x ai ko se minus le ko bracket so le ni minus no si thuga hectare di mathak se minus cot x cot 2x minus plus 1 यार को adu itadi si ni jum gakthana yare the answer 1 tower यार को से यार question number 23 is the whole again 24 दिन में शान हो सको कोई कमाई हो तो नो ताके 23 का 25 को जो whole again अदु मथंग कनो पायाना बा सी सिंदुई तार सिलाओ तो question number 23 हो गया question number 23 ना जे नवंदा proof तो दिन सिजु left side से न 10 4x लेबा अदुगा सोंगे right side क्या सोब जे तालो आबने अदो असोब से करी नो दिखंग दे right side जे हम साउंड दि लेरे अदो नंगना पोरम खतंग दि कंफर्म तारे करी फोट कंफर्म तारे गय कांदा सोम दि एंगल जे 4x ने लेरे जे 10 4x ने लेट्रो एंगल जे 4x ने अब लेरे जे अदो right side दि एंगल्स क्या ले right side दि एंगल जे 4x कुंबा 2x कुंबा 3x कुंबा लेते अब x खतंग ले यार को x खतंग ले सिखंग दो असि पुग्या म चला यार को अदो इतारदी अखोने तो दुजे सिर्फ 10 4x लेरमबनी 10 4x एंगल जे अदो अखोने राइट ता हांदु जे दउनेबा 4 यावदब ता हालो सिने यार को नो अनौब यावबो छात्र याव माले को अनौब यावदि कमेंट पिरो को कना लाई दो अदु इतादे कोई फॉर्मूला सादोंना होना तारे नंगी नसागी मेथड ले तादे अतोब मेथड सोटपो के चुकाई दे को जे 10 हारगा 10 हार नंग कमाय थम यागे काना 4x दि 2 into 2x न थम बे यार को सिंगांगी नंग थेटा सानग्रो सिंगांगी थेटा सानग्रो अदु इतादे नंग फॉर्मूला नंग जंगो 10 to theta सिंगांगी थेटा सानग्रो को 10 to theta की फॉर्मूला दि क्या माने है बा 2 10 theta
ningchang ko 2 tan theta by 1 minus tan square theta smai ta game ni ko si formula ningchang adoi tardi si formula jib sum bro tan 2 theta by 1 minus tan square theta are go adoi tardi siragi mathak di 2 haraga tan theta gi mahutta twice x ne khoi di twice x by 1 minus tan square theta de twice x si gyan ta bro si bu ta ri ko adoi tardi ai sim thala gya okay wahidur lakro wahidur yaw bro sile ko simple ko makha sa tharasi equals to yo sibukta sibuk su akoi si jo akoi pamdri kai no khoina pamdri ja khoina pamis di sira 4x leram baja 4x le jaram ne basida 4x leram baja sira x to on gro habni yo 4 10x angle do x to lu yawre tu x to wina lu o leba adu ne ba khoi pami je ado khoi da 4x leram baja akoi hauji paw do o le ji kai no 2x paw do o leba handa leba khoi formula sinna ka yare ko 4x le jaram ne do 2x di o le 2x paw di o lak panga me ado khoi no on ma pam di x o lan ma pam ne ba adu idari nang to biro 2 ara ka 10 2x ki formula de sele tu theta 10 to theta value sele ko ado 10 2x ki formula di kya ta ni sa 2 10x by 1 minus 10 square x yare ko whole divided by 1 minus 10 square 2x have na tro ado itar di 10 2x ki value di kya no 2 10x by 1 minus 10 square x natra says you whole square la ne kai no whole square la is 10 square hai bam yaw 10 square 2x yare ko ado 10 2x ki value di si manung da lei jini ado square yaw bani se square tham je yare ko ado itar si 2 2 or 4 da 4 10x da re mathak se by makha jana kya dar ba 1 minus 10 square x sile ko whole divided by cd si hotar di nang no udui ja ai right ti thoke ko si hotar di sigi makha je kari ge sab mana kya kana 1 minus square je 4 10 square x lai by makha je di 1 minus 10 square x har whole square thama ne yung sigi square pulap to aina nakan chado khri ni mathak makha mathak dana 2 square de 4 ade 10 square de 10 square ado makha je di 1 minus 10 square x di pulap ki square ka box amana na sine yare ko ado nang na LCM lawroga CM hotok da di kya tar na kanda si makha di 1 minus 10 square x whole square le journey ado ga si chakhrani somda 1 minus 10 square x whole square minus 4 10 square x si gyan ta bron thai na si right te si sini ko ai step khara samge dom ne ai si space sandra aduna mathang step ta nang si tar ka dum ne ba yare ko adu ita mathak ki dum 4 10x by 1 minus 10 square x lai jare adu makha gi di nang thamag ya du je ka mai thamag ya ga kan da makha gi jeng go tham ji ko si 1 minus 10 square x lai adu whole square am de lai jaram ni sumaina yare ko se tar ai je adu se tar ai je mu yeng ji ko si mathak ta tar ai ji di a minus b whole square on pan ja re to 1 minus 10 square x whole square a square d 1 square le plus b square d 10 square d square am ka ni 10 to power 4x tare the minus twice ab minus 2 10 square x yare ko aduga minus hana gi nakhan lai je 4 10 square x am lai je adai de na ji ke no more kari ur ge si ju makha da 1 minus 10 square x ni sira ju makha da 1 minus 10 square x ni mana re ka thana yare yare ko ado sira di ani lai bani na ama dile more ne yare ko adu idari na huji lemori ja mathak tana kai lemora ba 4 10x lemora makha dana kai lemora sa
makadana si yengziko 1 am lemawre plus 10 to the power 4x haibam lemawre adu sreidi minus 2 10 square x minus 4 10 square x di minus 6 10 square x yare ko aduga by 1 minus 10 square x ka inoi kanda si whole square ki square du di mathak ki jaga thana garam ne yare ko si lai na musatke no aina tai ngai da dum kha ga sin ba yar dem si lo ko sila adu idardi sidi nang mathak da bukla ga yare sigi 1 minus 10 square x so mathak da bukhani aduga 4 10x lai jare aduga 1 minus 10 square x makha da le mina si mathak da bukha yare na do makha da kana lai horaba 1 siana thamba chi ko minus 6 10 square x the plus 10 to the power 4x tare right hand side ne se yare go Asumaya question number 24 jo hotuni question number 24 ju yung ko left le ja cos 4x ne ba angle do 4x le me ba ado right de ke do ba x le help ne ba do minus mathang holak dar san try to ja re sima ado question number 25 se ai chithau bam le re aina theory part la kanda ai sin 2x formula ta khi cos 2x formula ta khi 10 2x formula ta ki ado sin 3x cos 3x ki formula di tam dre bhai yar ko aisam thalage ko du de question number 25 se aina ta hu da formula don ta I thom gya du I thom di nunga ro aina do formula dum ta hu dra karam formula ne ba sin 3x ka ga mana gya sin 3x ka ga mana gya kanda 3 sin x aisi ta hu record ho ji dum ha ge 4 sin cube x ka mana iba yare ko adu sa mana na cos 3x formula ju leiba cos 3x ka ga mana gya kanda 4 cos cube x minus 3 cos x ka mana iba yare ko adu formula do palo ho tu ni question 25 se cos 6x है सिर्फ समाने ना साइड क्वेश्चन नंबर 23 24 23 होत की दब समाने 24 दु समाने सिर 6x ले जरम बा अदु दो कई सादो बा तु सिर तारे लेफ्ट तारे मैम जे x खतंग याव बने बा लेफ्ट दी 6x याव बा राइट ना x खतंग याव ता लो बने अदु cos 6x नत्रा cos 6x दी कई माने या कांदा cos आरेगा यारे को ना होरिंग मोंग दो होत पे आई यारे को अदु cos आरेगा 3 into 2x na thamba yai 3 into 2x adoi tardi nang sija theta san ro yare ko ado asi formula je palag yare kai formula palag yare sije cos 3x sine x hagram ni to 2x in brahma pum x hagram ni asidi kai cos 3x di kai mana ga kanda 4 cos cube x haven x to the 2x no way gra ni siradi 2x no way gram ni aduga minus 3 cos x cos x to 2x no way gram ni to smile sigan tabra siwa are ko adu idar sidi kya tar kya kanda 4 cos 2x formula nang khangare cos 2x formula de ke mana iba cos square x minus sin square x na are ko cos 2x formula do I thoksi anu formula ma am khangda di sim to hot pe aro cos 2x formula je kai mane ha ge ba cos square x minus sin square x ju mane aduga amana kare ha ba amana kari ge mane ha ba 2 cos square x minus 1 are ko atopam na kai ge mane ha ba 1 minus 2 sin square x si mane ha ge mane formula mai da hum lai ge mari lai ge ne ko ahum mari smana ado nang karam sina gani yo nang ge answer right le ri angang je cos ka ta ni yaw je
ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯅꯪꯒꯤ ꯑꯟꯁꯔꯗꯣ ꯀꯣꯁ ꯉꯥꯛꯇ ꯌꯥꯎꯕ ꯑꯉꯥꯡ ꯇꯥꯍꯜꯂꯣ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯀꯣꯁ ꯉꯥꯛꯇ ꯌꯥꯎꯕ ꯑꯉꯥꯡ ꯇꯥꯍꯜꯂꯣ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯅꯪ ꯁꯤ ꯐꯣꯔꯃꯨꯂꯥ ꯂꯥꯁꯀꯤ ꯐꯣꯔꯃꯨꯂꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯗ ꯀꯥꯟꯅꯗꯦꯕ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯁꯥꯏꯟ ꯌꯥꯎꯋꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯣꯁ ꯉꯥꯛꯇ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯒꯤ ꯐꯣꯔꯃꯨꯂꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯗꯨ ꯅꯪ ꯀꯥꯟꯅꯗꯦꯕ ꯁꯥꯏꯟꯒꯤ ꯀꯣꯁꯀ ꯌꯥꯎꯋꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯪ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯁꯦ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅ ꯇꯥꯕꯅꯤ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯀꯣꯁ ꯉꯥꯛꯇ ꯌꯥꯎꯕ ꯑꯟꯁꯔ ꯑꯃ ꯇꯥꯍꯜꯂꯛꯇꯣꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯣꯁ 2x ꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯅꯪ ꯀꯩ ꯊꯝꯃꯛꯑꯅꯤ 2 cos square x minus 1 ꯊꯝꯃꯛꯑꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯀ꯭ꯌꯨꯕ ꯌꯥꯎꯔꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀ꯭ꯌꯨꯕꯇꯨꯅꯤ ꯁꯤꯗ ꯊꯝꯃꯛꯇꯣꯏꯁꯤꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯀ꯭ꯌꯨꯕ ꯌꯥꯎꯕꯁꯦ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ minus 3 cos 2x ꯒꯤ ꯚꯦꯂꯨꯅꯤ cos 2x ꯒꯤ ꯚꯦꯂꯨꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛꯁꯨ ꯊꯝꯖꯜꯂꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ minus ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯐꯣꯔꯃꯨꯂꯥꯗꯣ cos square x minus 1 Okay, ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯁꯤꯗꯤ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯇꯧꯔꯒꯦꯀꯣ ꯈꯤꯇꯪ ꯁꯥꯡꯅ ꯏꯗ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯐꯣꯔꯃꯨꯂꯥ ꯀ꯭ꯌꯨꯕꯀꯤ ꯐꯣꯔꯃꯨꯂꯥ ꯁꯥꯗꯣꯔꯛꯇꯣꯔꯦ ꯀ꯭ꯌꯨꯕꯀꯤ ꯐꯣꯔꯃꯨꯂꯥ ꯅꯪ a ꯁꯤ a minus b whole cube ꯀꯤ ꯐꯣꯔꯃꯨꯂꯥꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯗ ꯄꯥꯜꯂꯛꯇꯣꯏꯁꯦ a minus b whole cube ꯗꯤ ꯀꯩꯒꯤ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯍꯥꯏꯕ a minus b whole cube ꯗꯤ a cube minus thrice a square b plus thrice ab square plus b cube 하이ꯕꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤ ꯐꯣꯔꯃꯨꯂꯥꯅꯤ ꯆꯪꯉꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ a ꯗꯤ twice x square twice cos square ꯅ ꯁꯥꯒ꯭ꯔꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨ a cube ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯀꯌꯥ ꯇꯥꯔꯕ twice cos square x सिगे क्यूब a cube ने से यार को a cube ते अहानबेजिना साइन से सिना b नि b दी 1 तारे अदो minus thrice ले रहा है अदो a square a दी 2 cos square x अदो e square a square b दी क्या तारबा b दी 1 यार को into 1 अदो का plus thrice a दी क्या तारबा a दी 2 cos square x यार को अदो b square दी 1 square plus b cube by metra b cube दी का ना b cube दी 1 cube यार को sorry minus b cube by दोनों को minus b cube by दोनों formula दो ही लाना है minus b cube लाखा दो हमने अदो नसीजे minus b cube b दी क्या तार बा 1 cube यार को आशी ले रहा है शिवु ले रहा को formula जे सी खतंग सादर ओपने तो last की थमजी minus 3 मसागी ले जरम बजे 2 cos square x minus 1 सिबु यार को सिबु तो कैसु लुरम दुमान दे अदो इतादी हौजी का सिदी यंग को 4 हम ले जरे तो मसागी सिदी 2 cos square cube भाई बने अब 2 cos square cube ती 2 cube क्या ना बुतो 2 cube ती क्या तारे 8 तारे अदो cos square cube ती सी square का 2 का पुइन तारे 6 तारे को अदो cos 6x सिबु यानी नहीं लवे अदो इतादी सिदी सी मथंग नमु यम को सिदी स्क्वायर सिरनी स्क्वायर ने यावरे जे 2 स्क्वायर सी मनुंग जिगी 2 जिगी स्क्वायर दी क्या तारबा 4 दुगा ममांग दा ngang लेरी ममांग दा 3 को ngang गा अदु 4 3 are 12 minus 12 दाग्र ने minus 12 ला जे खंगी को सिगी 2 गी स्क्वायर हम 4 तारे अदुगा सी ममांग दा 3 लेबे जिगा यारे को अदु दा 12 अदुगा cos स्क्वायर जिगी अमुक स्क्वायर है बने अब अदु cos to the power 4 ला ने सी cos स्क्वायर लेम जिगी अमुक स्क्वायर नि जन सा अदु cos square x 1 पुरिन अब जे तुम 1 ता चरे अदु को cd सी पुरिन रो 2 into 3 दी 6 यारे को सिदी स्क्वायर गम त याउदे अदुना अदु मसा दम थमजरनी सुमाइना द 1 स्क्वायर दी 1 नि दी 1 पुरिन दी 1 ता चरेना minus 1 रे को सिले रे को अदु को minus सिदी क्या तारबा सिदी minus त थुगाइरो 2 into 3 6 cos square x minus minus plus 3 यारे को अदु इतादी सिदी अमुक 4 जिना अमुक ब्रैकेट से थुगाइरा जी 4 न थुगाइ तादी 32 4 into 8 is 32 cos 6x minus 4 न पुरिन तादी 48 cos to the power 4x the 4 6 are 24 cos square x minus 4 न दी 4 अदुगा minus 6x sorry minus 6 cos square x plus 3 न स्माइ तागरे यारे को अदु इतादी कोई लोशन दुरे the last answer da 32 cos to the power 6x ajam le jare the minus 48 cos to the power 4x ajam le jare
ado se lai ja ani ni cos to the power 2x se siram go laira 24 cos to the power 2x ka minus 6 cos to the power 2x hai bane 24 is 6 khai do kitar kya ta ra 18 natra plus 18 cos square x minus ajagi si minus 4 ga 3 ga ni lai ja minus 4 ga 3 ga kya ta ra minus 4 ado asini right hand side te mo ne ta lo ais hence bro comment amam the pinner na gyan tai bo hairo ta di bo hairo masi isik sik khare ga mai da lai dile me ko ai di kanam yaw dro an khalu re why do lak le miss di na sai dai na nang hang ga yong ya ra sibu ya ra noi ayambana ngasi jeni rasu yaw de ko noi amana eta gano NDA gi gano je ta gano to bugum khalle ba eta question je por horpo ya bugum khalle ba ado noi na kwai soiba ma haye ko noi satra ne am soiba ma NDA thabda NDA je gai ne ba paper ani ne ba du exam ani ne thadu chi NDA tha matam da ayukta na gano general ability test na GAT na thagani mark sadruk ki yare ko aduga mathangda nungdindana maths thagani exam ani thadu ji NDA tha kan maths na mark sahum ne ado si mark sadruk na je yami haja si mark sadruk general ability mark sadruk ni yami haja kamai to ga kan da sra yawi lu yawi english yawi physics yawi chemistry yawi bio yawi GK yawi grammar yawi lo yawr se lo suram ne adi political science yaw kani history yaw kani lo yawra du nisra aduna general ability test mark sadruk ki paikha di tha kan da pass idai line to we ado NDA tha kan da satra myam pass on di jagai de noi kan me se pass out to ngam na de NDA da ko me se pass on no so ngam de kai noi kan da noi da wakhalam lei ba me se di thu na pa ba so eroi nang thu na pa e khala ba ai noi manga ni da i si angko hotball hai gen khan dar ba nang soi hai roi ko soi hai roi me se di bura danger oi ba pone nang tapna sa ta ba me se gyan tan sa ta ba aduna tringai nang hai roi mamu tan sa khidone aduna waidur na ngara ngayon da nge sigi trigonometry ji NDA dang den waidur hangi ko trigonometry question ja sigi trigonometry class 11 ni trigonometry question ja sai gudingi ahum na traga mari adum hangduram ani hum adum hangduram ne yar ko adum hangi ko class 12 ki trigonometry de na te koi na je class 11 ki trigonometry dagi sahi gudingi adum hange yar ko ado nangna aingona tharaiba syllabus tu di kai de no khangde adu kanana phong mano khangde adu internet da phangena pangda thaja bu ya de yare ko adu da nangna internet da phangena trigonometry yaude syllabus da yaude ga nai do lalam ni ko du yauram ni adu gi website tu ma so paro no yare ko internet da phangena loi chumni ha ba leite aram bu bam thagal internet da yare ko adu na ai ke no ma gi ngasi de class NDA ai de ai na ju mamang da ha gram ni class 11 की maths है आसी की chapter खुदी मोलो हंगने अब every chapter class 11 की maths की class 12 की maths की every chapter हंगने अब chapter खुदी मोलो हंगने हंगदब chapter तो याद दे नंग सिम खंगे तुमने अदे खोइने याम तपना ताइजे आई याम तपना तामनि कोइ ताइजे नोइ ज्ञान ताना बा याम तपना ताइजे तेम थगे नते बा नोइ हाइना बने बा नोइ याम सुनता पगदा ताक्सलगा पगदा NDA के क्वेश्चन को पो तो होसलगा सकी कांदा को no adum kaung ne ba heng pai kha da ma khum ba sung moy miss di danger ne ai nang general ability test di pass adum to gani si di khara hona ka na sa na english physics loi suram ne si di arrive ju mem yaw ra ne
ꯑꯗꯣ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯄꯥꯁ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯅꯪ ꯃꯦꯠꯁꯁꯦ ꯃꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯐꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅꯩꯁꯦ ꯑꯦꯟ ꯗꯤ ꯑꯦꯗ ꯄꯥꯁ ꯇꯧ ꯉꯝꯅꯔꯤꯁꯦ ꯃꯦꯠꯁꯅꯦꯕ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ ꯃꯦꯠꯁꯁꯦ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯑꯦꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯇꯦꯁꯇ ꯄꯥꯕꯗꯧꯅ ꯄꯪꯄꯥ ꯄꯥꯁꯤꯟꯕ ꯌꯥꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯁꯤꯗꯗꯤ ꯅꯪ ꯐꯨꯜ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥ ꯂꯩꯔꯒ ꯐꯨꯜ ꯈꯪꯉꯀꯥꯟꯗ ꯈꯨꯡꯉꯝꯃꯛꯀꯗꯕꯅꯦꯕ ꯁꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯗꯤ ꯈꯨꯡꯉꯝꯃꯣꯏꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯃꯦꯠꯁꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯦꯟ ꯗꯤ ꯑꯦꯗꯗꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯇꯞꯅ ꯍꯣꯠꯂꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯃ ꯍꯣꯠꯁꯤ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯁꯤ ꯋꯥꯏꯗꯨꯔꯅ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯅꯗꯤ ꯍꯥꯏꯖꯩꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤ ꯇ꯭ꯔꯤꯒꯣꯅꯣꯃꯤꯇ꯭ꯔꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯤꯒꯣꯅꯣꯃꯤꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤ ꯑꯦꯟ ꯗꯤ ꯑꯦꯗ ꯍꯪꯗꯦꯅ ꯌꯥꯎꯗꯦꯅ ꯁꯤꯂꯦꯕꯁꯇ ꯑꯗꯣ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯃ ꯌꯦꯡꯁꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯦ ꯑꯦꯟ ꯗꯤ ꯑꯦ 2018ꯗ ꯍꯪꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟꯅꯤ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯪꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯁꯤꯒꯤ ꯆꯦꯞꯇꯔꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯦꯟ ꯗꯤ ꯑꯦ 2018 ꯑꯗꯣ ꯀꯔꯤꯝ ꯋꯥꯔꯨꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯤꯚꯤꯌꯁ ꯏꯌꯔ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯆꯦꯞꯇꯔꯗ ꯍꯪꯕ ꯄ꯭ꯔꯤꯚꯤꯌꯁ ꯏꯌꯔ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯏ ꯅꯩꯅꯅꯤꯀꯣ ꯀꯗꯥꯏ ꯅꯩꯅꯅꯤ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯆꯦꯞꯇꯔ ꯂꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯅꯩꯅꯅꯤ ꯆꯦꯞꯇꯔꯗꯣ ꯍꯌꯦꯡ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯅꯤ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯪꯆꯤꯠ ꯅꯩꯅꯒꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯃꯥꯡꯗꯩꯁꯨ ꯆꯦꯞꯇꯔ 2 ꯇꯥꯈ꯭ꯔꯦ ꯂꯣꯏ ꯅꯩꯅꯩꯗꯅ ꯆꯦꯞꯇꯔ ꯂꯣꯏꯔꯛꯄꯗ ꯑꯦꯟ ꯗꯤ ꯑꯦꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯂꯣꯏ ꯅꯩꯅꯩꯗꯅ ꯑꯗꯨꯅꯦ ꯄꯥꯟꯗꯝꯁꯦ ꯁꯤ ꯑꯦꯟ ꯗꯤ ꯑꯦ ꯀꯣꯆꯤꯡꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯁꯨ ꯅꯪ ꯑꯦꯟ ꯗꯤ ꯑꯦꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟꯗꯣ ꯈꯛꯇꯪ ꯍꯣꯠ ꯌꯥꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯁꯤꯗꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯦꯠꯁꯇꯤ ꯑꯇꯩ ꯆꯦꯞꯇꯔ ꯑꯇꯩ ꯄꯦꯄꯔꯒ ꯃꯥꯟꯅꯔꯛꯄ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯅꯪꯅ ꯀꯦꯃꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯄꯥꯕꯗꯧꯅ ꯃꯦꯠꯁ ꯄꯥꯔꯛꯄ ꯌꯥꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯦꯠꯁꯁꯤꯗꯤ ꯇꯣꯇꯦꯂꯤ ꯗꯦꯟꯖꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯉꯥꯡꯅꯦꯕ ꯅꯪ ꯐꯖꯅ ꯊꯤꯑꯣꯔꯤꯗꯣ ꯍꯩꯔꯀꯥꯟꯗ ꯅꯪ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯈꯨꯝꯕ ꯉꯝꯗꯨꯅꯦ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇꯅ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯐꯣꯔꯃꯨꯂꯥ ꯐꯥꯔꯒ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯈꯨꯝ ꯌꯥꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯀꯅꯥꯅꯣꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯝꯒꯅꯤꯀꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅꯒ ꯍꯥꯏꯔꯝꯒꯅꯤ ꯏꯁ ꯃꯦꯠꯁꯀꯤꯕꯨ ꯐꯣꯔꯃꯨꯂꯥꯗ ꯐꯥꯔ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯒꯥꯅ ꯐꯣꯔꯃꯨꯂꯥ ꯐꯥꯕ ꯃꯤ ꯑꯃꯇ ꯄꯣꯔꯛꯑꯣ ꯑꯩ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯝꯇ ꯍꯪꯒꯦ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯃꯦꯠꯁꯇꯗꯤ ꯐꯣꯔꯃꯨꯂꯥ ꯐꯥꯕꯅ ꯌꯥꯝ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯃꯦꯠꯁꯇꯗꯤ ꯀꯣꯛꯅꯤ ꯀꯣꯛꯅ ꯈꯜꯂꯒꯗꯕꯅꯤ ꯆꯤꯟꯗ ꯐꯥꯕ ꯐꯣꯔꯃꯨꯂꯥꯗꯨꯅ ꯆꯠꯅꯕ ꯌꯥꯝ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯃꯦꯠꯁꯇꯤ ꯁꯤ ꯈꯪꯒꯗꯕꯅꯤ if a plus b plus c ꯒꯤ ꯚꯦꯂꯨꯁꯦ 180 ꯇꯥꯕ 180 degree ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ then ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯁꯦ then in the 2018 ꯍꯪꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟꯅꯤꯀꯣ then what is sine 2a minus sine 2b minus sine 2c equal to what? Si kariga mana gya. Yare ko. Ado itari hosyon. So direct hojiki chapter de hang question. Ado itari nang siragi kari ura gya kanda khoi sidi akhoi na puthoktu je kai ne ba sin 2a minus sin 2b option do piram ge ko. Option piram dra sorry. Option number A da the answer je man ham je minus 4 sin A sin B sin C. Option number B da minus 4 cos A noi holan ma dia abjane do matam ngasi jai anobo theory anobo keno part khara 3.4 gi theory khara lauthob gi do bani ko aduna ai woin holage khitang thuna ba 4 cos A cos B sin C. Option number D dana minus 4 sin A cos B cos C. Aduna END adadi 11 gi maths 12 gi maths loi hangi ko hangda bam ta yawde si khangjala wai dur nangna khali do la lamni ko nangna internet ai phangai bo website to trigonometry hangdi na phangai website to adu aran website ni ko aduna internet ta phangbo khudimak chumni haiba leite nang internet ta phangkan da chumdui je karam pon wa kan official oi ba pot direct ND keno da gi thadorok ba pot yar ko adu gumba chungani aduna tana atop chumoi ko yare adu itari yongse akhoina puthoktu je gedor ba sigi value ni man puthoi then what is singang ji equal to singang ji value puthoi bane adu itari sin 2a haidi singang gi value ja makha gi mari ji karam banu sine ba nang hoto matungda sin 2b minus sin 2c abna yare ko adu itadi yengji this going on where okay yengji sa ahambda khoi formula do palaga sini jan panje oi kari formula lege ba sin x minus sin y ge formula ga mane ha ge ba loi ningjang ko ba ya de twice cos
x plus y by 2 sin x minus y by 2 hay yimni ko si sumi ko adu formula to pala ga si je kya darba twice cos x plus y x di twice a na sare x plus y di twice b by 2 yare ko adu ko sin a minus b twice a minus 2b by 2 yare ko adu ko minus masagi sin 2c abam di lai jare yare ko asala adu itari siragi nang phangi je 2 cos haraga sigi twice a plus twice b by 2 hai bane ba adu da nang na sira 2 jine yen thok tu ni 2 jine yen thok dar di a plus b ka tang haurani ye yang sira ju 2 ni yen thok dar di ka thana ga ni sira 2 ni yen thok ka thana ga ni adu a plus b ka tang haure sin sira sama nei 2 ni yen thok 2 loi ka thana ga ni du ga a minus b ka tang haure sira na adu minus sin 2c yare ko 2c sibu yare ko sibu yare adu itardi khoina to ba yab je kai to ba yai sin 2c habni ko ado sin 2c har bangang ja 2c har bangang ja kana no sine 2c har bangang ja I thidok ke sigi 2c har ba sira 2c har bangang ja kana no thidok ke 2c har bangang ja kana am tana te ba sira nang on the pyramid je question the pyramid ba if a plus b plus c equals to 180 in the pyramid c equals to 180 adu itali khoi di 2c hai bangang je thidok tu ne ba adu itali nang 2 na puina ba dakar leba 2 na left amasung right puina tadi 2a plus 2b plus 2c equals to cd 2 na puina tadi 180 2 na puina tadi 360 yare ko adu itali nang gi 2c hai bangang je kana oram ngone akanda 360 minus 2a minus 2b oigrane yare ko adu itali nang gi 2c hai bangang je kanam toram de 360 di twice pi have ni ko 360 as di the minus kam lok tho minus kam lok thok ta di 2a plus 2b singang ju wer me aduna 2c hari bangang ji mu ta nang si wen selak pa yare si u yaning bro yaning ko adu itar di okay adu itar nang 2c hari bangang ji mu ta are ko si steps dai na pa yare 2c hari bangang ji mu ta nang kai thamak pa yare kai ta 2 pi minus 2a plus 2b na thamak yare okay ado sibuk yaningi ko sibuk yaningi ado itar di yengasi sidi 2 cos ado si step amaju samjare sa se samaroi ado mirage 2 cos a plus b sin a minus b हाइबम ले जरे सिंगांग जे करानो सिंगांग जे नंग x ने खलो सि मनुंग जे थेटा ने खलो सिंगांग जे अदु इताडी सिदी करी नो माना हाइनिंग जा अखोय द फॉर्मुला आम जे लई करी sin 2 pi minus theta जे करी ग मानै बा सिदी करी ग मानै हाइ ये सिज बो minus sin theta ग मानै हाइ गिम नट्रो यong sin 2 theta minus theta जे minus sin theta ग मानै गिम नि को अखोय सि तौरम नि formula da program ni ko aduna si je theta ne khalo singang je theta ne khalo adu itadi si kya tar ni minus hana gi minus ni ko se thami minus di aina hoji thami minus di adu se gi minus sam ko tholak kani adu ko plus 1 gira ni adu ko sin ha ga theta da rak tu ne ba si formula je pa la ga adu theta du de khoi twice pi twice a plus twice b ne sibu yanim ra ro sibu yar ko se plus 1 gira khangi ko hana minus sam le jare adu formula gi sira minus sam ko tholak tu re yare ko sigini adu ga step se khaga samge ko ai di kano ta ubo je nuai te adu sira 2a 2b ne ba asida 2 ka man wei ri ba 2a 2b 2 ka man wei ri ba adu itari nang se ke do bai ba 2a 2b ne adu nang 2 je ka ma lok thorok pa yare 2a plus 2b du da nang 2 je ka ma lok thok da di 2a plus b na la ne yare ko adu itari hojing nang na se right ti thor yare sin ha ga 2 asida lai je a plus b hai bane chine adu itari sikari gi formula da lai gai kanda sikari gi formula lai gai kanda sin 2x ki 2 theta ki formula lai ba sin 2 theta ki formula da kai han ne ba twice sin theta cos theta ai gram ne si to gram ni ko sin 2 theta ki value je twice sin theta cos theta na khoi to gram ni adu sinna ra ga
2 cos a plus b sin a minus b aduga sigi mahuta sin 2 sina theta sagra duni sin 2 theta ga imara twice sin theta cos theta plus hani twice sin theta theta di a plus b the cos theta di a plus b silai yare ko silai ni nanga dor ba sira cos a plus b common ware si b ni ko theta ne cos a plus b common ware adu 2 ju common ware adu common law tho 2 common law thwe the cos a plus b nang law the lehori je kana khatang lehora sin a minus b habam le mawra plus sin a plus b habam le mawra yare ko si bule mawra okay adu di nang si formula ma ga palak te ade adu na koi ngan da gi si chapter do formula ma yam loi changi je sira and formula ma yam do dar khale ha je cos a plus b habam le jare ko adu nang na si formula palak ta di si di kari formula ta re cos sin a plus b ki formula ta re to sin a natragana sin x plus sin y ki formula ta re adu formula sin ta di si kamai thamani chidi twice sin a plus b by 2 x plus y by 2 x d a minus b ta plus y d a plus b ta by 2 question di kitang sang ko aduga cos a minus b by 2 a d a minus b laira aduga minus song yang jama y je minus ta tu ne adu ta di minus a minus b sa khrani by 2 yare ko si laira adu ta sieng je twice cos a plus b yare ko aduga sina 2 um lai jare adu sidi nang kari ge thana yare minus b ga plus b ga thana yare adu a plus a khatang yawre a plus a di kya thar ba a plus a di twice a adu 2 ne yalak tuni adu itari a khatang yawre sin a yare ko sidi samana na si minus b ga sorry minus b ni ka thana yade a ga minus a ga ka thana yare adu ita kya khatang yawre ba minus b minus twice b ni lai du je minus twice b da 2 ne yan ta di kya ta ne ba minus b ta ni e cos of minus b yare ko adu ko loidri yare ko loidri wali answer da haidi kai yunai kan da answer da tarak tu ja na answer option da yawi ke dor batu angle ji a plus b m ti yaw de batu angle ji a b c yaw bane ba duna akoi answer da de hu tarai ji ke dor ba sigi a ga b ga ti tare sume yare adu se a plus b hai ba ngam yawri ba si won thom da ya dia adu na sai hai gare kari hai gare question da if question ro kan da a plus b equals to 180 na gim ne yare ko ai di pi hai gim ne adu na nangi a plus b je nang sa do a plus b hai ba ngang kan jan te pi minus c ne no anu bola ko mi khara yaw pa ma le ko anu bola de hai na ro twice cos sai ga a plus b ki mu ta nang pi minus c na pa yai ba pi minus c yare ko si la adu ga 2 sin a laira adu go si cos minus b cos da di ka do ba minus c absorb to ya ba do na si cos b ka tang tham ya re cos da di minus c subtraction ge ya ba do sei di question da ki tang sang he ko sei ki 2 ji point da de 4 da re ya go 4 da re adu ga do ba 4 da re adu ga si ki sin a jai se tham ke ko sin a si ki sin a ne tham ji ko adu ga cos b jai se tham ke cos b adu ga si jim de hot trim ni ko je si jim de hot tri tham mi ne adu last tham ge nei taw rai ni sila tham ge na adu cos pi minus c kya ta ge cos pi minus some angle c kya ta hai cos minus cos c ta hai ro cos pi minus theta hai ro adu di minus cos theta ta hai adu di formula pha da ya de hai do ina se the minus line is the kaino nangi quadrant do second quadrant do we ramne the pi book ti c book chalo haibni pi di yare ko c book pi ni ado theta khai do di angle khara khai do haibne ado pi di khitang khai do da di sira tare ab to second quadrant tare second quadrant di cos negative ne ko igna kan 8 sugar 2 coffee ado negative line ni ado cos pi minus theta je kya ga manai ba minus cos theta ga manai ado na sira ko segi mahuta cos theta C layer mina se theta le bani se C layer ni cos theta ra ne ba adubo minus 2d ai mamang do in thamage
ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯁꯤꯅꯦꯕ ꯑꯟꯁꯔꯁꯦ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤꯁꯤꯅꯦ ꯑꯟꯁꯔꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯟꯁꯔꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤꯅꯦ ꯑꯟꯁꯔꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯟꯁꯔꯁꯦ ꯌꯥꯎꯕ꯭ꯔꯥ ꯌꯦꯡꯁꯤꯀꯣ ꯌꯥꯎꯕ꯭ꯔꯥ ꯌꯦꯡꯁꯤ ꯎꯞꯁ ꯌꯥꯎꯕ꯭ꯔꯥ ꯌꯦꯡꯁꯤꯀꯣ -4 ओके खितंग पिक्थलगा ऑप्शन नंबर डी से चुम माले को यंग तो सिलाइजे ऑप्शन नंबर सिले को ऑप्शन नंबर डी से -4 sin a cos b cos c तो -4 sin a cos b cos c यारे को अदुने a b c d अदुना अतै दि लाले को अदुना अतै दि मानदे ऑप्शन याइजे अदुना कदरबा सी कनो तवेबा क्वेश्चन जे चैप्टर खुदिमक्ति क्वेश्चन जे हंगेबा नंसिम खंजनगदमने अदे क्वेश्चन जो अरुबने हंगे ट्रिगोनोमेट्री दि खग लुबा खने अदो मेथ्स दि अता खुद थाबा यादेबा दि एग्जाम एनडीआई जे कनो तौदुनी नंग नेगेटिव मार्किंग जो लैदुनी हेता पको क्वेश्चन बया नते यारे को अदुना सिनि याम नंग केयरफुल होइदुजे यारे को सिबुक तो यारे सिबुक तो ब्रो अखोई मथंग अनौबा कनो लफदुनी अनौबा थियोरी पार्ट लौथदुनी ज्ञान ताब्रो तादब्रो अंत हाइनरो हौजिक क्वेश्चन दु ज्ञान तानब्रो ज्ञान अमत ताजु जारो अंत हाइनरो ने हौजिक क्वेश्चन दु ज्ञान ताब्रो होलिदबो सी क्वेश्चन जिबो क्वेश्चन दि खिता आंसर दि खितंग छांगे हौजिक दो यारे को ताई हाइनरा लंचिन ब ताई हाइजि थादा देदा लंचिन बा अदु यांग हौजिक नो इक्वेशन गा आइडेंटिटी गा खेनाबो खंगाबा कना खंगे आइना जोई ग्रुप तदि थागत खरमनिको इक्वेशन गा आइडेंटिटी गा कई खेनै खंगदबा यावतादि येंगनौना आइडेंटिटी हाइबगा आइडेंटिटी समटाइम्स फॉर्मूला जो हाइनै को आइडेंटिटी गा तोपा ममिंग जे फॉर्मूला जो हाइनै को खोइना फॉर्मूला इज आइडेंटिटी ने बसेस इक्वेशन का आइडेंटिटी कई खेनै नत्रगना फॉर्मूला का इक्वेशन का कई खेनै आइडेंटिटी का इक्वेशन का कई खेनै नत्रगना फॉर्मूला का इक्वेशन का कई खेनै हाजवे कना खंगे आइना आइगी चैनल ग्रुप ता जो थागत खरमनिको इक्वेशन का आइडेंटिटी खेनब खंगदमो येंगोना अदो इक्वेशन का आइडेंटिटी का क्लास 10 गी दौ जो खंगददि यारोइको अमता खंगनद्र जारो इक्वेशन का आइडेंटिटी खेनबा अमतंग हाइरो इक्वेशन का आइडेंटिटी कई खेनगे कना खंगमगे कनो कनाम खंगद्रबो नोइजैना आइगी चैनल की ग्रुप ता हापज केम कानद्र मालेदा इक्वेशन की आइडेंटिटी खेनब येंगु नाइदो हियालेना जे एन आइडेंटिटी आइदमनिको नंग ग्रामेटिकल मिस्टेक लेरा एन आइडेंटिटी has the same value all the time wrong लाले the identity सुषमा नाइजे आइडेंटिटी value लोइना सुमदोइबा सुषमा खंगलाय मेयो आइडेंटिटी क्वेश्चन के खेना बखंगदि नोय कमाइन मेस हाइदनो यारोय आइडेंटिटी क्वेश्चन खेनब जे आइडेंटिटी हाइ तारदि कनो जन हाइजे चुमे सुषमा नाइजे आइडेंटिटी हाइ तारदि value खुदिमगी चुमगदुमनेबा इक्वेशन आइना value खरा खतंगी चुमगदुमने खुदम मोइना हाइ कांदा से x square minus y square है जी
ꯁꯤꯒꯤ ꯚꯦꯂꯨꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ x minus y x plus y ꯁꯤ equation ला identity रा सिजे कꯩꯅꯣꯅꯦ identity ने कꯩꯒꯤꯅꯣ हाय काना x दा हामनिंग बा value हापो x को y दा हामनिंग बा value हापो लोइ चुंगने बा अदुना माजे identity का वे नंग गुदम मोइना सिजे x ना 1 हापो y दा 5 हापो अदुगा left side right side होलो बा दुम चुंगने बा अदु सिजे value खुदि मगदा चुंबा ngang जिबु कइ कवे बा identity का वे अदु identity equation खेना बम दा खंगम जुजो आइना group ता नोइ हापै काना दे बा आइना आइगी channel की group ता आइना हापगा आइना दुम अनव पोट अदगी नोइ दा खंगदो पोट शेयर तौबई काना बगे एम फंगद्रे आइना ngang शेयर तौग्रामने अदु इक्वेशन हाइ तादि के दरबा value खुदि मगदा चुम मोइबा खुदम मोइन हाइ कांदा 3x = 9 हारजा ना x की value खरा ददि चुमबा याइ को सिजा नसा दु माइना अम ददि चुमबो ओइरोइबा नम खुदम मोइन येंजिने से x की value 1 हापोने x की value 1 हा कांदा सि क्या तारे 3 into 1 the 3 = 9 3 ga 9 ga manai la le to hoba ga la le adu nang na x की value da 3 half tar di 3 into 3 di 9 = 9 oh si di summe adu na x की value na kya hapa ka na sang summe ba 3 hapa ka na sang summe adu na x की value khara ka sang na summe ba loi da summe ba yare go adu na sugum ba equation ka wa equation ai tar di value khara da sumba nangi equation nangi pot to yare go adu identity ai tar di nang hamning ba value hapo si jo identity ne se a plus b whole square je equal to a square plus twice ab plus b square si identity ne tra formula ka hoise kai gina nang a b da hamning ba value hapo loi chung gane aduna identity ki example am pi kan da si jo identity ne se sin square x plus cos square x se kya ta hai ba 1 ta hai si jo identity ne nang x की value je hamning ba hapo यार को हमनिंग बा 10 बाव केरा 0 बाव केरा 5 बाव केरा x की वैल्यू जे हमनिंग बा पो बा दुम 1 तार कने अदुना सी आइडेंटिटी का अखोइ नंग हानै तवै म्याम जे चैप्टर हेग होरक पदगी चैप्टर नंबर 3 हेग होरक पदगी तवै म्याम जे इक्वेशन ला आइडेंटिटी रा आइडेंटिटी यातनी यार को करी नंग अमज दो करे करी मैम दो करे से cos 2x की वैल्यू जे क्या ताय है बा twice cos square x minus 1 ताय है बा यारे को अदगी sin x plus y की वैल्यू से क्या आता है बा sin x cos y plus cos x sin y si जे कनाने बा आइडेंटिटी आतने होय तोरै म्याम जे फॉर्मूला आतने बा करी गिनो कान x y वैल्यू नंग हाप मतम द को लोइ सुंगने बा यारे को खंगे को अखोइ नंग आने तोरै से करी ने बा आइडेंटिटी आतने फॉर्मूला आतने अदो हाउसिक तौर तुइजना equation do rane equation identity ko khoi nei na blo gram ni noi na ji trigonometric function hai but chapter ji do du ja class khoi gi class ka ri class 11 gi trigonometric function hai ba chapter do du ja saung ni yang kan da pot ani khatang do du ni ahan ro pot da kai noi kan da trigonometric identities trigonometric formula ma yam nei na bne khoi nei na loi kare do 3.3 exercise 3.3 ne is trigonometric formulas ngatane identity ngatane the hojing one in to is ba trigonometric equations ne na ne yare ko haidi value khara da khatang chumba value khudi magda sum ya da ba value khara da khatang chumba equation ne na ne aduna akoi trigonometric equation ne na ne aduna trigonometric identity ne na kan da di x y gi value do nang hamning ba puloi sum do ni akoi na aduna 3.3 buk da tawrei ja x y की value the hamning ba po loi chumne formula mayam do yare ko ado housing ano ba tawrok tuisi di nang hamning ba hap kana sum maroi ba yare ko example ma ha gene se akhoi na to tuisi kai ne ba trigonometric equations ne ba khoi tawrok tuisi sredi x y की value खुति मग चुम maroi ba example mo na ha kana trigonometric equation gi se sumai na be sin से sin x equals to 1/2 सी trigonometric equation ni se kai ra nang x की value hamning ma hap kan si chumoi ba nang x की value jen ta 0 hapu ni x की value 0 ha kan da sin 0 di kya ta 0 equals to 1/2 to se la na ure to 0 ga 1/2 ga mani hai jo ara no po na tro
tu lan bau adun si za trigonometric equation ne identity na te kai noi kam value khutim ga sum dia aduna sumaina hausi tor tu je sigi anoba ke nos da tor tu je anoba 3.4 chapter 3.4 exercise tor tu je exercise 3.4 tor tu je trigonometric equation ni ado trigonometric equation hai tar di ma chum du je x value nang kharap tu ne ba x value khara ka dang na chum du ne khudimang ta chum maroi ba identity da na khudimang ta chum maroi ba ado sum bai ja kusum jom lei ri ba nang na x value hapak ma tam da yong nang na si x value je kana kana hapak pa ya sidan ta ra ne sin da ke after d 1/2 ta ge sin da ke after d kana nga me si x value ma gi solution nai ta re solutions ai di x value je kana kana wai tar di sum ne x ta kana after di kya ta do no se bo x ta ne ro x ga after d 1/2 ta do no sin the angle ke after d sin 30 ai draw 30 di kya ta ba pi by 6 अरे को सिजम चुम्मनी 30 खतंग नते मा अमा खतंग चुमदे खर द चुमदुनी अदो 30 खतंग नते अतै जो चुम्ब लैरी कना कना चुमनी कना यमगे sin pi by 6 di के दरबा 1/2 दागरे 30 दागरे अतै दि ये sin सुषमा लाले sin 45 टी 1/√2 नि sin 45 की वैल्यू दी 1/√2 नि को 1/2 नते अतै दी अतै है बा ए cos टाइम नते वाइ जो sin द होय cos 60 जो 1/2 ताइ बा अदु sin द x value द क्या आपक तारदी अदु cos हारक पे याद रे sin दा बनी x value द क्या आपक तारदी नंग 1/2 ताने हाबनी अतोपा 30 इम दी 1/2 तारे सुमे अतोपा अतोपा कना ताई इलाई लाई निंगसंग होइना कई ताके के sin हारगा any angle से ले जरम जन over pi by 6 lai mere mina mara 210 se tai 150 di 150 taram go draw lai mere mina jeng je 210 hai bani 210 je ke no 210 ja 180 plus क्या नो 180 plus 30 ने yung lai mere mina haije sumduni ko ma 210 haije sumduni yengji 210 hai je kari ga manai ba 210 je 180 plus 30 ne ba lai mere mina haije sumre yengji aduna lai mere mina haije tem janate sin 210 gi value ja manai je 1/2 ta ne ha ba ne ba ado koi khangri sumra lan yeng thosi ko adu ita 210 je ne kai da sa do ra ba 180 plus 30 के सब माने बा यारे को अदु तारी यंगजी 180 plus 30 है बने को अदु तारी से sin 210 जे क्या तार बा sin 180 plus 30 180 दी क्या तार बा pi plus 30 दी क्या तार बा pi by 6 यारे को अदु ना फॉर्मूला पालो करी फॉर्मूला पाला नी sin pi plus x की वैल्यू से क्या आता है ये sin pi plus x की वैल्यू से क्या आएगी माइनस sin x ना ड्रॉ माइनस sin x ना ड्रॉ अदु इधर से क्या बा माइनस sin ऐसे फॉर्मूला तो पाला का pi by 6 अदु इससे क्या आता है माइनस sin pi by 6 तो क्या आता है sin pi by 6 की वैल्यू जो 1/2 है माइनस 1/2 तारे ले में ना है चला ले 210 की sin 210 वैल्यू जा 1/2 तादे minus 1/2 ताई अदगी स्टेटन ने अदगी कनो ने कनो प्रिंस ने मुई ना हाइज ना मु यंगजी 150 है 150 की यंगजी को 150 यंगजी sin 150 150 जे चप माने ना कमाई गनी 150 जा
150 से कमाई या क्या कहना 180 माइनस 150 चेक तौदुनी को मोइन हाइजना हंतक माइजना sin 150 sin 150 की वैल्यू से 1/2 ताई है बनी सुमरेंग से 150 हाइजदी 180 माइनस 30 के समान है अरे को अदुना sin 150 हाइबे मोता नंग कमाई रखो या क्या कहना sin 150 di 180 minus 30 है बनी 180 di pi ni pi minus pi by 3 pi by 6 ba 30 di pi by 6 अदु इतादी सी फॉर्मूला पालो कई फॉर्मूला sin pi minus x की वैल्यू जो क्या आता है प्लस sin x आता है बने प्लस sin x यार को अदु इतादी सी क्या आता है प्लस sin x x di pi by 6 अब सी क्या आता है sin pi by 6 क्या आता है 1/2 सुमे प्रिंस का चेतन गना है सुमे यार को प्रिंस का चेतन गना है सुमे अदुना यार को प्रिंस का चेतन अदुना x की वैल्यू से पाई बाय 6 हाप कांदा क्या था बा 1/2 ताई सिगी ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन से आइडेंटिटी नते को इक्वेशन से अदु खेनब जो खंगदमनी अदुगा sin x में होता x में होता क्या बा 150 हाफ कांदा जो ताई बा अदु नंग से 60 से 30 है ग्रो यार अदु पाई बाय 6 30 नि ना 150 से ताई यार को अतैदी मयाम बुथोक यारी ये कई बुथोक याय नंग हौजि खंगरे sin 30 की वैल्यू दा 1/2 तागिबनी अदु इतारी अखोइ ngaमुक तौगिबदो ममांग एक्सरसाइज तौगिबदो sin हाइबा ट्रिगोनोमेट्रिक कनो फंक्शन मयाम जदि नंगना 2 पाई हापसलक मतम दा अदुम रिपीट तौरकने हाबदो अदुना 30 plus 2 पाई हाइ कांदा को अदुम 1/2 तारकने हाबा 2 पाई द नते sin 30 plus क्या 4 पाई इबन मल्टीपल्स ऑफ पाई की ममांग दा इबन हाप कांदा अदुम 1/2 तारकने हाबदो सिदा नते sin क्या तारबा 30 plus 6 पाई सिरजु 1/2 तारकने यारे को हाई बे छदी केदरबा 30 लेरे 150 दजु 1/2 ताई अदगी सिगे अंगांग दि क्या न 180 plus sorry 30 plus pi di क्या तारे 30 plus pi 30 plus twice pi दजु मा 1/2 ताई बा twice pi di क्या न 360 दा क्या तारबा 30 एब्सोल्यूट है बनी अदु इता सि क्या तारे 390 तारमनी 390 दजु pi by 2 1/2 ताई नि अदु 390 खतंग न सिरजु 1/2 ताई यार को सिरदि 4 पाई है बनी 4 पाई दी क्या ने बा 360 अनि ने 4 पाई है तादी आइदि पाई द 4 न पुरी न वाइ बनी अदु दे 180 द 4 न पुरी न वाइ बनी यार को अदु तादी 400 2 4 5 6 7 720 यार को अदु प्लस 30 दिन न 750 दजो अदु मयाम लेगरे से 1 से 970 का आई खंग देखो 970 से लालम याय अदु मयाम लेगरे यान दर बा खोइन साइ तौ रेजे कइनो केम त नति सम जम पोनी नोइ ज्ञान ताना जब बतै दे सम जम पोनी करि नोइ सम जम पोराइ कांदा नोन द ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का आइडेंटिटी खेनबा पी बने बा ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन हाइ तारदी आइडेंटिटी हाइ तारदी कइनो हाइ कान नंग x अमसुंग y अदु यावरि वैल्यू ngै दो हामनिंग वैल्यू हापो बा तुम सुंगने बा यारे को अदुगा ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन हाइ तारदी कनानो हाइ कांदा खुदिंग मक्तदि सुमोइबा वैल्यू अकंगना बा खरा खतंग सम वैल्यू खरा खतंग द सुमगने बा यारे को अदुनी आइना होजे एग्जांपल हम पिरे करि एग्जांपल पिरे सिर पिरे sin x equals to 1/2 y as a trigonometric equation ने करि नो मरम जो पिगरे नंगना x से महुत 0 हाफ कांदा दुम सिला लबने बा अदु इतारी माजे वैल्यू खरा द खतंग सुमबम थोइ सिने होजे नंगना कन्फर्म ताइजे अदु वैल्यू खरा दो कना नो बखोनि सुम थिजन का साइ थिरे जे दुने वैल्यू ngै जे x वैल्यू द नंगना 30 हाफ मतम 150 हाफ मतम यारे को 30 हाफ मतम 150 हाफ मतम अदगी 3 क्या दबा 360 390 हाफ मतम 270 हाफ मतम यारे को sorry 750 हाफ मतम 9 अदगी 970 हाफ मतम सि मयाम हाफ कांदा माजे सुम्मे वैल्यू खरा दो कना नो खंगे अदु दा हुजिं नंगों द डेफिनेशन अनि खतंग पिरकनी कई डेफिनेशन वाइ कांदा नंगा सिरा x की वैल्यू सॉल्यूशन नाइ तारे सिगी ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन जिगी सॉल्यूशन नाइ तादी नंगों द यावरि बसिरा वेरिएबल x तो अदुदा हाफ टू वैल्यू दो कना नो बसि सुमगो दुबा
solution de solution nang sir phang ya duna ne solution hai je ado solution mayam marak tu da solution mayam marak tu da nang solution khara am di ko 0 amasung 360 gi marak ta layang ne later tu sira 30 ga 150 ga ziong si solution mayam marak sida 30 ga 180 ga khatang ne ba 30 amasung 360 gi marak ta lai je yana ko ado akoi solution ni mayam lai ado akoi na main oina focus to go to solution de ga dor ba sigi solution jine 0 amasung 30 gi marak ta lai ba solution positive oi ba solution ai tare sigi solution de akoi dum sin ne ba ide sin gi value de ka after the sin x gi value de ka x gi value de ka after the sin gi value je 1/2 ta ai ka nang na 30 ya ka ne haidi 0 amasung 360 gi marak ta lai ba solution ngai ji de akoi na ka ba akoi na hena pam me ba sidi akoi na yam toina sijina ba solution ne ba aduna sugumba 0 amasung 360 gi marak ta lai ba solution ngai ja hena maru oi na ma ji ga do ba principal solution ga we Yandaraba principal solution. Yandare ko principal solution ko. Si khangadro principal solution gyan tawbran taro. Principal solution na tholai maram je khanga braba. Ado si equation amga page. Sin x is trigonometric equation ne solution puto kya ta di solution puto kya ta di x ki value da kana hap ta di 0 ta ne abne x ki value da ham 0 hap kan 0 ta adagi nang 5 kana hap ya de sira sin 5 ki value 0 ta de yare ko de mathang da kana hap ya ni pi hap ya sin pi value 0 ta bani ko kayino nang na sira ure to siji kya ne ba 1,0 ni sine kya ne ba -1,0 ni aduna sin is di ai na give do sina cos x sin x ha do sin is di ani suba coordinate to ni si coordinate ne ai ko ani suba adu itari sin gi value sigi mafam ahan mafam 0 sida ma 0 tai mathang value sigi mafam pi sida ma 0 ta ni mathang kya da ta ni 2 pi de 0 ta ni mathang kana ta ni 3 pi de 0 ta ni aduna sin da x ki value da kya hap da 0 ta ne kan 0 de 0 ta ni ma pi de 0 ta ni 2 pi de 0 ta ni 3 pi de 0 ta ni 4 pi de 0 ta ni 5 pi de 0 ta ni ma mathang 0 ta ni rosni gyan ta ri bo highland na dagi lan chen ba gyan ta ri bo kamem da pirak te kaino whatsapp status update to lai grabo highland chaloi 0 ta ne ba adu itari noi hojen ta hana ne principal solution je kana principal solution se rosni lage rosni sa di comment pirakte nu etem ta har kana ko athai comment pirak kana rosni aro principal solution je kana hoini aro au jai ne principal solution define ta uram ni ko principal solution kana hoini aro nu etai ju khana wai noi me am ma ti talong am pick to rang tu ni rosni kham dradi principal solution je kana no hai sir rosni principal solution haro rosni principal solution haro yeah
ꯉꯁꯥꯏꯗꯩ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯁꯣꯝꯗ ꯍꯥꯞꯆꯜꯂꯒ ꯁꯣꯝꯗ ꯐꯥꯎꯗꯣꯛꯏꯔꯣ ꯑꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯕꯣ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯑꯃ ꯈꯜꯂꯒꯦ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯁꯦ ꯀꯅꯥ ꯈꯟꯁꯤꯒꯦ ꯋꯥꯍꯤꯗꯨꯔ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯋꯥꯍꯤꯗꯨꯔ ꯇꯥꯍꯧꯔꯝꯃꯔꯣꯏ ꯇꯥꯍꯧꯔꯝꯃꯔꯣꯏ ꯇꯥꯍꯧꯔꯣꯏ ꯁꯣꯅꯣ ꯊꯨꯡꯉꯤꯀꯥꯟꯗ ꯋꯥꯍꯤꯗꯨꯔ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯤꯄꯥꯜ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟꯁꯦ ꯀꯅꯥ ꯀꯅꯥ ꯑꯣꯏꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯖꯅ ꯋꯥꯍꯩꯒ ꯈꯅꯥꯎ ꯇꯠꯉꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯤꯄꯥꯜ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟ ꯍꯟꯖꯟ ꯍꯟꯖꯟ ꯂꯥꯎꯈ꯭ꯔꯤꯗꯣ ꯇꯥꯍꯧꯗꯦ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯂꯣꯏꯔꯁꯦ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯁꯤꯗ ꯁꯣꯅꯣ ꯀꯌꯥꯝ ꯊꯨꯡꯒꯦꯗꯣ ꯋꯥꯍꯤꯗꯨꯔ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯗꯦꯐꯤꯅꯤꯁꯟ ꯈꯪꯉꯗꯤ ꯑꯟꯁꯔꯁꯨ ꯈꯪꯐꯝ ꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯣ ꯋꯥꯍꯤꯗꯨꯔ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯋꯥꯍꯤꯗꯨꯔ ꯋꯥꯍꯤꯗꯨꯔꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯍꯥꯟꯗ ꯌꯥꯎꯗ ꯉꯥꯏꯔꯝꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯍꯪꯉꯒꯦ ꯅꯤꯔꯁ ꯁꯣꯔꯤ ꯅꯤꯔꯦꯁ ꯅꯪ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯤꯄꯥꯜ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟ ꯀꯅꯥ ꯀꯅꯥ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯅꯤꯔꯦꯁ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯇꯨ ꯄꯥꯏ ꯀꯥꯏꯅ ꯂꯥꯜꯂꯦ ꯇꯨ ꯄꯥꯏ ꯈꯛꯇꯪ ꯅꯠꯇꯦ ꯅꯤꯔꯦꯁꯇꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯕꯣ ꯅꯤꯔꯦꯁꯁꯤꯕꯨ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯖꯥꯔꯣ ꯉꯁꯥꯏꯗꯤ ꯌꯥꯎꯔꯝꯗꯥꯏꯅꯦ ꯌꯥꯔꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁ ꯑꯝꯇ ꯍꯥꯏ ꯍꯩꯇ꯭ꯔ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯉꯁꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯇꯥꯛꯏꯉꯩꯁꯦ ꯂꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯁꯣꯝꯗ ꯇꯥꯁꯜꯂꯒ ꯁꯣꯝꯗ ꯐꯥꯎꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯂꯣꯏꯅꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯌꯥꯔꯔꯣꯏꯕ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯈꯅꯥꯎ ꯇꯠꯉꯩ ꯄꯨꯛꯀ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯉꯩ ꯑꯩꯅ ꯀꯣꯏꯂꯥꯎ ꯂꯥꯎꯔꯤꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯁꯨ ꯂꯥꯜꯂꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯅ ꯍꯥꯏ ꯈꯨꯍꯥꯏꯁꯦ ꯂꯥꯜꯂꯤꯀꯣ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯅ ꯃꯥꯅ ꯈꯟꯕꯗꯤ ꯆꯨꯝꯃꯝꯕ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯃꯥꯅ ꯏꯔꯛꯏꯁꯤꯗꯤ ꯂꯥꯜꯂꯤ ꯀꯅꯥ ꯍꯥꯏ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯇꯩ ꯍꯥꯏꯅꯔꯣ ꯌꯥꯔꯦ ꯂꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅꯔꯣ ꯅꯪ ꯑꯈꯪꯕꯉꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯅꯔꯣ ꯕꯤꯗ꯭ꯌꯥꯂꯛꯁꯃꯤ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯅ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯃꯥ ꯈꯟꯕꯗꯤ ꯆꯨꯝꯃꯝꯒꯅꯦꯕꯁꯦ ꯋꯥꯈꯟꯗꯗꯤ ꯋꯥꯍꯤꯗꯨꯔꯁꯨ ꯂꯥꯜꯂꯦ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯀ ꯋꯥꯍꯤꯗꯨꯔꯒ ꯑꯟꯁꯔ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯌꯦꯡꯉꯨ ꯇꯨ ꯈꯨꯄꯤꯁꯦ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯆꯦꯇꯟꯅ ꯆꯨꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯆꯦꯇꯟ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯨꯁꯃꯥ ꯆꯨꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯋꯥꯍꯤꯗꯨꯔꯒ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯀ ꯃꯕꯥꯏꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤ ꯃꯕꯥꯏꯅꯤ ꯏꯔꯤꯕ ꯃꯑꯣꯡꯁꯦ ꯃꯥꯟꯅꯩꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯂꯥꯜꯂꯦꯁꯦ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯏꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯀꯩꯅꯣꯒ ꯂꯩꯃꯔꯦꯝꯕꯤꯒ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯀ ꯂꯩꯃꯔꯦꯝꯕꯤꯒ ꯁꯨꯁꯃꯥꯒ ꯑꯗꯒꯤ ꯆꯦꯇꯟꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯆꯨꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯍꯨꯝ ꯈꯛꯇꯪꯅꯦ ꯖꯤꯔꯣꯅꯦ ꯄꯥꯏꯅꯦ ꯇꯨ ꯄꯥꯏꯅꯦ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯤꯄꯥꯜ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟꯗꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯤꯄꯥꯜ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇ ꯍꯥꯏꯗꯨꯗꯤ ꯏꯕꯦꯝꯃ ꯔꯣꯁꯅꯤ ꯅꯪꯕꯣ ꯖꯤꯔꯣꯒ 360ꯒ ꯃꯕꯥꯏꯅꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯃꯕꯥꯏꯅꯤ ꯌꯥꯎꯅ ꯃꯕꯥꯏꯅꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯔꯛꯇꯨꯗ ꯖꯤꯔꯣꯗꯩ ꯍꯧꯔꯒ 360 ꯕꯨꯛꯀꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯅꯪꯉꯣꯟꯗ ꯇ꯭ꯔꯤꯒꯣꯅꯣꯃꯦꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯏꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ sin x ꯏꯀ꯭ꯋꯜꯁꯨ ꯖꯤꯔꯣꯅ ꯌꯥꯔꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯖꯤꯔꯣꯁꯨ ꯂꯩꯔꯦ ꯄꯥꯏꯁꯨ ꯂꯩꯔꯦ ꯇꯨ ꯄꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯁꯤꯗ ꯅꯪ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯤꯄꯥꯜ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟ ꯍꯪꯉꯛ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯖꯤꯔꯣ ꯑꯃꯁꯨꯡ 2 ꯄꯥꯏ ꯕꯨꯛꯀꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟꯒꯩ ꯊꯤ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯁꯥꯃꯛꯁꯨ ꯌꯥꯎꯕ ꯌꯥꯏ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯖꯤꯔꯣ ꯃꯁꯥꯃꯛ ꯑꯃ ꯌꯥꯎ ꯌꯥꯔꯦ ꯄꯥꯏ ꯑꯃ ꯌꯥꯎ ꯌꯥꯔꯦ 2 ꯄꯥꯏ ꯑꯃ ꯌꯥꯎ ꯌꯥꯔꯦ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯍꯦꯟꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯃꯊꯪꯗ 3 ꯄꯥꯏ ꯆꯥꯎꯈꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟꯉꯩꯁꯦ ꯖꯤꯔꯣꯅꯦ ꯄꯥꯏꯅꯦ 2 ꯄꯥꯏꯅꯦ ꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯤꯄꯥꯜ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯔꯕꯣ ꯔꯣꯁꯅꯤ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯔꯕ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯅꯪ ꯈꯣꯡꯉꯝꯍꯧꯗ꯭ꯔꯤꯗꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯀ ꯋꯥꯍꯤꯗꯨꯔꯒ ꯁꯣꯏꯔꯤꯁꯦ ꯌꯥꯔꯛꯀꯦ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯀ ꯋꯥꯍꯤꯗꯨꯔꯅ ꯍꯥꯏꯁꯦ 0 to 2 ꯄꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯁꯤꯗꯤ ꯂꯥꯜꯂꯦꯕ 0 to 2 ꯄꯥꯏ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯗꯤ 0ꯗꯩꯅ 2 ꯄꯥꯏꯕꯨꯛꯀꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯃꯁꯤꯡꯉꯩ ꯂꯣꯏ ꯊꯥꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨ 0ꯗꯩꯅ 2 ꯄꯥꯏꯕ ꯃꯔꯛꯇ ꯂꯩꯕꯗꯤ ꯅꯪ 1ꯁꯨ ꯍꯥꯏ ꯌꯥꯔꯦ 2ꯁꯨ ꯍꯥꯏ ꯌꯥꯔꯦ 3ꯁꯨ ꯍꯥꯏ ꯌꯥꯔꯦ 4ꯁꯨ ꯍꯥꯏ ꯌꯥꯔꯦ 5ꯁꯨ ꯍꯥꯏ ꯌꯥꯔꯦ 6ꯁꯨ ꯍꯥꯏ ꯌꯥꯔꯦ ꯗꯣ ꯂꯥꯛꯄꯗꯨꯅ 2 ꯄꯥꯏꯕꯨꯛ ꯂꯥꯛꯑꯣ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦ ꯈꯨꯍꯥꯏꯗꯨ ꯈꯦꯠꯅꯩꯕ ꯌꯥꯗꯦꯕ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁ ꯂꯥꯟꯗꯨꯅꯦ ꯋꯥꯍꯤꯗꯨꯔꯅ ꯕꯥꯏꯅꯤ ꯈꯨꯍꯥꯏꯗꯨ ꯂꯥꯜꯂꯦ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯍꯨꯝ ꯈꯛꯇꯪ ꯌꯥꯎꯏ ꯑꯍꯨꯝꯗꯨ ꯏꯇꯥꯕꯅꯤ 0 ꯄꯥꯏ 2 ꯄꯥꯏ ꯑꯈꯪꯅꯅ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯔꯕꯣ
principal solution ngasi de ko swa de principal solution mayam du principal oina khoina maru oina pam do kana no habne ba zero de hawra ga 2 pi bu ki mark ta lei ba nga ngai du ne ba gyan dare ko ado last maina yare last definition general solution ai kana no sine general solution kaino nearest to kai sarge nearest sa ba nga sai yaw ma ga phat phat thui noi khang de da yung hialien ge di pura bera ngang ne kamai tau ga ka anda ai class kan tai ka da tak lau tho ga whatsapp status ka tak lau update tau du ne ba ando ai na khoi number save tong na ai na u re da na ando ai khunai do general solution ma ai jo general solution di kai no ai ka anda general solution di general ai ta di mayam ge ha ba do yare ko mayam ge ha ba do general solution ai ta di ge ba mayam ge ha ba do ado i ta di nang magi solution principal solution ai ta di sigi solution khara khatang ni khanga du je principal solution de ado general solution hai ta di ka ya kana kan da sigi solution mayam de lu su gre 0 ne pi ne 2 pi ne 3 pi ne 4 pi ne do mayam sai khram ni si mayam ji bu loi represent dong ngam ba solution do ne general hai be wahai ya thra dong go general hai ta di mayam loi na ba mana subsal loi irak pa ya ba solution hai ne yan da go principal solution ai ta di 0 da gi auraga 2 pi bu ki marak ta leiba adu 0 2 pi yawam ta di yare adu ju yare adu ngai solution ngai duni adu moi dia ni hu khatang ni yare ko general solution ai ta di solution mayam do loi subsal le irak pa ya ba solution do kana no ai bane yan dare ko adu di nang n hai ba letter je sina ira ne ke gi ka nang sira mun ne yango 0 ai ja 0 into pi ne iba yai pi hai je 1 into pi ni bi ai 2 pi hai je 2 pi ni re 3 pi 4 pi adu ita di general solution ai ka nang n pi ni ra ne ba ya re ko adu ko n hai jina kana da kana sa ka do 0 n di value je 0 1 2 3 sum chalan gro sine adu si ji bu general solution ka we ko you know ka solution mayam do nang loina bak si u lei wai ta di 0 pi 2 pi 3 pi 4 pi 6 nang na puji loi ngam moi 100 pi 101 pi 102 pi 1000 pi 1000 nang na punsil wingam moi ado general solution ai adu gumba solution mayam do pula puna general wine irak tari ka mai ne nang sumai n pi ni rak ne ado n jina 0 1 2 3 sach gar ni dana n gi balance 0 oi kan da han ba phange to 0 n gi balance 1 oi kan da pi phange n gi balance 2 oi kan da 2 pi phange sugum bazu general solution ga wa aduna principal solution ga general solution kena ba khanga draw principal solution ai ta di 0 amasung 2 pi bu ki mark ta leiba masamuk su yaw ba solution ngai adu general solution ai ta di adu gumba solution ne loina bu represent solution guti ma bu loi represent tawra iba yarak pa adu sugum ba general solution de kari dum yaw ka ne ba n hai ba wai je dum yaw ka ne ba n hai ba letter je ka yuna ka loina bak subsal represent taw tu ramina adu particular principal solution de yaw roi ka yuna ani hum ka tani ani hum do ibi tu ne si khang na ta general solution ga principal solution ga khang mai khang ya ra model sa khroya khang da moi de le ho tak pi gem ka khang ya ra sa khoi bni ko khang ya na ka I hairam de sa kinu ko kamera ma pira mo khang adi khang ya na adu sa ra ra khang da ba yaw ta ri le ho ro khang de ha ro adu ai tak pi ra ge example of general solution si repeat is the see example of general solution n pi hai je this is the example of general solution n pi mun ta de mun ta ga dum ne ozana aina hajan kharau tang hi law je mun ta ga dum ne noi ta haning na law ri kan na khang bangai khang ya na ma do sakra khang dab dile ho ro see you in the next video ai video ngai di see you in the next video lo ra ka lo ha ni ko adu ni prince na see you in the next video ai je see you in the next video jina kaina ji ha ga chap ba na gre khang dab yaw de ko loi khang ko loi khang ma le view je na sai di kano je view je kano yo mane hausi 18 ge yo khole ko ano no ba sangai jar khang de loir kan da okay loi khang yen laure khang de haibam jaw tre aduna loisala ji ko see you in the next video